Yo, Joe follow from Fatalo Fatu Samuel, Fasasongo, the divine on La Fiafi in Ua Luma Familu to a daily to La Lima, Ele, Chamber Mato Yao Jero on Usilday. Yeah, Mrs. Mato Pito, no, Lafule Mu Aulele, Toe, Maluno Savili, name Marukau, South of Gilani. Love out to all the time to Tuala Nanga Bluwave TV, and Mr. Proclam the Tautai, Madame be a favor, your tattoo to know. Tautai e malo, tautai e fia. Ya, o afo tulanga safia ngai mo oile le yaso, vi elenga le leo le tua. Tua bulima, ya, ole ua, mo watu le tua, mo le tuvasa. Safi ta itunga yai, Samoa, le aturu pele. Fita alolo inga, me se fo iyo, sailinga malo. Ya, ile fo i matavanu, male matafanua, ili si ol fanua. Ya, me se fo i, o so se tafor gelope, o lo e mai moa, ma mafuta, ma yai. Whaavitai le alofa o le tua lo tapo au ina lo tau sui fua ma le ola vivai. Ea le fo mwhai o le tātou toi mafuta i pe au ma ngalu o le ea. E le tau tua wha au mau, ma le au nanga lau ta le televisi whasala lau a le Bluwave TV le rivanga o le hawhiafi. O volo vatu o siata ma whaatalo fatu. Whaatuli mantu i anti oe le atu no pele. Ai me sea oe le te mai mo mai le ni taimi. E oi. Po fea pe ono faiatu po Aotearoa nei New Zealand po Australia America ia po o le atu Europa o le atu Asia o le atu Afrika Melanesia Polynesia ma le Micronesia atalo fatu ma o fa malo atu ia ante outou i le nei vanga o le afiafi e le manatu sa le va na tiu tau mai le va na tau ia o langa tila le lofa ma le anga le leio le tua e le va ana fawa fo lau mai se fo i la tau o fai malanga mai te tonu o sio mato baturu o iau te ronei fa malo atu ma fa fira atu se taimi ya fele tato fa talofa ma tato o se ipatipatia malo ia ma tato lulu lima e ala i lo fa malo atu ia pe fa leo atu fo i lo swafa ia o mea masania i le tato po kalambia me se fo ia o tato i ape fo i fa sifo le nei va yaso ia la lenga le leima le lofa te tamo lo tato tapa au sidi le langi o mai o ele nei vai ngole fia fi Samoa. Ia ta lo pa ia mo sama fainga. Wa o Samoa. Ia o le fuela velavi. O le i au talanga ta. O fa kusa kusanga ia I vaonga ngana e me se fo i o le fa to fa la inga la wa sina sina. Le au puputoa ma le au fuelo loa. Ala ko fa kusa kusai. Le fainga tantele o nau tala o pa ia ma malu o Samoa. Ioi. Ai ta o toa o se ala o. Ioi. E le mawhaia po o ai le vavi, o ai fo I le poto, o ai fo I se na te fia puru ma fuaina, Samoa, e le to e ngafa tauli maina, I se whaamtalanga le belea, no whaatini o tausala, I se whaamtalanga, e le ngafa tia, le tau au na vai o mamalu Samoa, o mamalu a mai le whaavavau e o lava I le whaavavau, mai le vavau ma le amatanga e o ai le ngātanga. Ia e tau iona o whabeatu, au maia le suafa, manu malo Yesu Geriso,
au te whaafeiloa I mo o wafolo whatua ia te oile nei vanga o le fiafi. Mai tātou whaafia inga taulangi, pe yo I lātou o le tātou vaenga te talu. O I lātou o lo tutu whaapulu vanga I le vāo. Samoa atoa e mise fo o le tua. Ioi. Tālo sia ngā luega whai, lātou te whaaturi vaengau I le tua, ina ia ifo manu, ia Samoa mo na tangata whaatalo whātua si ata mo wholo whātu. So se whaife au lava, mo tau whaletua, ia I whata whaitaulanga e fia, I te tonu o Samoa, ma le atu lau e maise o mātou iau te ronei. Ia, whaasolo kako whakalofa o te whaatalofa ia te o tau le fo wa sa saulunga o le tātou poroklame, le fo tala whaauto I peo le tala I le upenga o le tautai, whaavatiu a au loloa. Tātou aleanga whaatasi e peo le upu I tautai o le vasa. A fifio mai matala mai o au tātou me musa mo tātou ale eitu. Tātou fia whaatasi. Ma moru au foi, lunga o le porokalame, he le rei fo I vaenga o le fiafi. Le aso tofi le rei aso lua super tolu le mansina o manti lua felua se furu mare tolu. Fatalo fantu I le fionga ya le ulua yali ilu isa fui maono a you. Faaftail to fine le maftanga foi. Ia o wo lava nei ma paanga mai foi. E le ngata o le porokalame le nei. Ia ai o lo foi nei tangata I teimi o tawhai porokalame. Fako maka ngai me o fai ngā porokalame runga o Facebook. O kaka ai kele fo ia na yo na la to fa soi na ma share le porokalame mai lava fo I mau le yo ese sa tau tua I fo I mala le o fa sala lau se o sa risco toa yo le ma futa mai nai Alaska ai o te fia a fia so fa ta lofa ma o fa malo ia isi ya o to ina isi o so fa sala lau ia o le tama matua I follow fa sala lau le fionga ia voi masinamu ioe le fo ua maua ia dala vato maua lava ngai sole ka mano ali pe ole e pe o malanga fo ie malanga fa tupu Yesu I lea no fuanga malea le fa mai ke ngalu kapanaumi ia afio mai matala mai o ele tama fa sau la inga sa Tuala me se fo yo alo va suanga ioe ia fa fo e tala noi fio le tole fo ala fa la tuna o ia le tu ya ana fio mai matala mai o ao ia ole ua maua tala ole ua tutai tanga I pe ole sa pe ole tala I follow ngala inga malosi ia lo va fa savili I to tonu ao te ronei ia lo fionga vui ia ua laki a lo vala aua le tafiso tai nei o le to 2 minute amatat proclame ia ta pena lau malanga matulanga mai tulanga na fa fio mai ia be se fo to no ia amuri se taimi maua se mavanoa ai le ito e taliu leu to no fuanga fa talo fa mo folo fatu ia to le uso tulo ia pa ia malu e te tiu fa mantala o le fionga voi aftai e le fo FF mo so tai ngolo manuia fa nga malanga fa solo tato fa talo fa te fa talo fo sunga ya aleki seng yam le mafuta mai foi la tone e se api kau se o vai ko mengi mai lung ai te fa tai lava fo ia o to fa malo si au ma o to fa murianga au mai matus tu mai e lung o le polo kalame mai ava fo malo sui sala ono fia le mafuta mai foi le va ngola fia fi fa talo fa tu le polo kalame ya te o to songia io Chris Sibo ma le tausi ia po lau fautautanga sale au mua io tu ia tu fa nofo o fe o ilo kiri varngi kai le takuria fatalo fa bo folo fatu o repa takaloa ma lor so fu mruia me se fo io le sunga ya eliu fuyono fa tai tele ma tu mai ngol por klame le vanga o le fiafi manti le pule fa tai il to fine le ma tu mai na California ia me se fo ia ma lor to I said to watching from Laguna Nigel alofa ina yo ai nga pele I Invercargill Wellington ma au kilani alofa anga mori mai ya mati le pule mo auto umalava le ka tai lea ia o le tina matua ia vai mona le mafuta mai nai America o folo fatu ma fatalo fatu ia anti oil ni vanga o le afiafi ia mo mole tu alofa anga sunga le loia ia po o le te fono o le proclame Samoa lupe foi va ese fionga asiata tina eva ai mo o e foi le tina fatalo fatu ai ia Virginia Danau le mafuta mai ngata ilea o Tuala ufalili no fai masasa
sulusi malo le mafuta mai le vanga le fiafi fatalo fantu I si uso ia pali songa ti akono au le lei tino le lei to e fa moina le Victory Power Ministry ma for tua ia lana ia be se fo io le tai au le lei ya baby Grace fatalo fantu mau follow fantu ia ngata leo le songa ia tu isa mau po o le matua le for tua masanga fanta tamati ma le tausi ia te sisi malo lava le fatotoa wa koe foi meli faka mai Amerika o ele si le sa o le pese felice Mikaele kukuangi mo ya le na ai sau fa mo le fata ai to tali mai na sau le ma mai lo o fulna si eronga nga ngalo nga ya ina mato over Seahawks so sau ngalo na Amerika pulei ava po bele mar ma tanga le vanga le fia nga tai lea ia o loto shek le mafuta mai bele pone au setalia MJ Vaiolo fele mafuka mai ia ka MJ mantango fia mafuta tu I Royce City Texas America ko kele ile au Texas le mafuta mai le vanga le fia ia nga tala ile fa talo fa tu ile sunga ia asuea lo peni notice li fok po le sunga ya to aple funga ya fotino le mafuta mai le vanga la fiafi ya ragata ile se uso ya salu io e fonga salu mayava le mafuta mai le vanga la fiafi MJ Vaiolo fa tet mafuta mai Lucas ya so fa pe fo ila ya doa penaya ya mafutanga ya fa malo antu vui se ke fa ko ka ilo vo I malanga io adjacinta a den pe tu sa ya de lo vo ya po tau ye se swinga wal mele no fi mo wai lo fionga se esa se o ko fisiri nge po e ko manga ku lava fo ina me na ye yo tu langa au ina ina fo wa ko fa si vai se nga so Rosalia la fonga malo le ba bai le vanga o le fiafi watching from Hawaii. Mahalo. Aloha. I got leo read Mayava. Much love from Manu also. Really? I've tailava. Iyo, I've tailole mai tawa tu ya. Mamalu mai sua male vai fadua fo mai tu langi sa ole masale o mua male lo niu na sailua. Ya, tamara manu tele fa tu er motu ma uva o to. Ya ma upu ya to ele manu tele. Ata lofa duai o le mafuta mai na yo tato uso mai le motu sa mangaku ia ka ua foi a fa alupe manu o le motu sa a fa alupe tutuilo le motu o fianga a fa alupe savai o le motu tele a fa alupe upolu o le motu o le arka koka unga o le moko upolu o le motu e pisi tele ata lofa duai Lafi Roth Gina malor mafuta mai fele mafuta mai ta ua mele pone Australia araga tai lea o fola sale ite fio o mani ngajolo ai le mafuta mai ina o ta ua na ta oto iai to finga fa iso le fa ke kele ia na fa tail fa e me sili ngai ka ke ai mai maue pe anga mawangi ka ioi fatu nei foi meu vai fa tai for se uso ya for sale it ora ke leo ka ko faru penga si ka ko ye fa kalo fa wa tato por kala me amata lo fa talo mai maue pe anga alu se aso wa ma fainga fa ali ku penga me o faru penga io ala so fina ngalo bui fa manta alu fo inei me a vitaile tapua inga ila ua talainga for sale ite ya ala fala fo tuna o tamba mantu tuo le ala taua io ya ole fionga te tausia fo ile a ole tonu mai pea io le a ole tapa au le ala taua a tayat ma fo bai livanga ole viafi te sinta sela ma tau ma jaga nga te lea o ala pati afualo tonga ngae malola va watching from Zimaru ele ole fia pati sa o mele ke ma vuka bai tali ilangi tu bruvau leva tu nei I melepone au sedalia io fa tai ma vuta bai levanga o le afia me se foi la o folo fa mo fatalo fa bito fo I jo antiana na ola nai le ma vuta mai sa mo ya o ke la longa wa emisia fo il to ina ya lo fatele atu lo manuia ya le fionga le fa lo longa po le fionga le la una fosia te ba matua ya nai misa
Peter ia ile matu fo nei pituru ia te ronei ia mo le tolo faanga mo o le tinapo o anti levanga la fiafi li a me uli te vanga ka pule o mai lau to fad pa ule fan ia me se fo le tausi ia le vanga o le fiafi ia le uso ia pepeli me se fo o le fionga ia foi mono pira nai ma pulenga le tato Bluwave TV Samoa whaaftai atu, le mafu tamai me se fo i whaaftai ngā luenga. Fi tai tunga ai le tātou ofisa le tofa i a wa ai maloa le whaatua toa. Toa pēna ia mara mafutanga, o mai tātou. Ea, are ngā tai lea, o le, si whaasolo arka ku, whaasolo le tātou whaatalofa langa i kere fo iskei mie, tele tātou malo mai imo, tātou malo ne fiafi, au tau tātou matang. Si whaasolo bese o whakalofa langa o misia fo i au tau. Joe Wilson, le mafuta mai Lazy Washington. Is that how you pronounce it? Malo lava. Fika Fitness, lino se uso, talofa lino. O le zonga ia lino a eva ai i se skula ki au le lei. Tino le lei pi e kuku a fui lele. Le ferwa i solo le mole i manukau. Io, ele o fa pe o la filafi solo ma ka malo wa ferwa i ka vali. Ele o to sa vali lino o ka mala iki e fewa i solo malako walesi. Ka mala pi e peko fui lele ka mai ka vale ka polo le el te ala te mi pita te ala tu la paka mai se kuli mangu i fa for ka paka. Ia e pe yo na pito ana i te le na lu to fa i te mo nga lu. Patala fatu. Ia te o le uso le vanga fia fika ko filo i fo. Se tai mi le mol fia Florina tonu ana e. Pa tai ma to mai le vanga fia fi. Tau vanga tu fatu wa mai le fia fia me se fo luma Pauli. Pa pe fo la ia le tlega ma tamua. Anai e no ko Fraser. Io le ma to mai sini. I au se talia directly lo malon ma futa mai ia mai se fo i ole sunga ia Samuelu Nazareta ia le ma futa bal deva ngala fi fele ma futa baita ua Samuelu ia pe vela ke si o fo ia ma to fo ma vanga fatili po lo fautanga se umanu po lo to va vauliko malo ali fato to le vanga la fia besio le tatou au fainga luenga au le leilo fonga fia na ile South Seas le telenga fo ia forsa Tautali John mal to fo au fainga luenga fa ya tu ile de vanga o le fia fa talo fa pito atu le fionga le ile li fai pule ia po le minister lango fo yo matanga luenga o nga luenga i tono Samoa ia le talenga ya ni wava fata eti malolo fa tai lava ole tai on le la le sa mai mo atu ile malu tiro le atu kasila le ku maro ve singa go mo e wa on mai le la to wa fa ka le loti io pro keki kama sa sao ia nga ngofo mo se lodi nga ai nga o ai fa nga ruenga ma fa ke tai o le bo fa ta mo ele va nga o le proketi mo le toi fa malo ma fa tele e di sala tali batasi mai ber pone malo so tau pe me se fo Talena Cruz fa le Pau Josefo papo me se fo Oliana sa o le tonga yellow be cray ma ma tanga le vanga le fa talo fa se ta me se fo Teresa tapu Wong ma futa mai lungo le proclame ia fa pe vela Rupi Nansen ia me se fo yo aveisa mai no uli America Samoa pakpaki ke ro ela utala ro fia ia o ma wani si fo ile mai moto fia nga ile va pe tati fa ya tu ono se e man ko fo mo ko fia nga o le kele yo proclame tau America e mata i tangata nei na yo tatu tangata Samoa ai ka ki fa fe kaia o le ye ila tau e fia fo ia e asia si mai lungo na i proclame mata ngo fa nga fo yen tanto o mole to ala fa malo vei seu ma to ainga me se fo yo nisi o molo mafuta mai America Samoa tato tu lungo le tato te ya talo fa tua ia se lepa ki risi masi ia me se fo yo lucky o leo langa manga yo lingole lucky o leo langa I like that name le mafuta mai nai Oakley is that right California ele le vanga le fefia me se fo ila i taulaka vai lima junior siale fa pe fo ila i pole sola le mafuta mai nai Dunedin Lucy ala tipi ma le tau fo i mafutanga fa aftai e le mafuta mai lungo le proclame ele le vanga o le fiafi se tatou ona se fanga soro tatou proclame o ke pole e fai al tatou shout out le tatou proclame
ia as we go on fatalofa si o tofina e afonoti misileti le malanga mai Samoa le e nei matuta mai papakura ma whanau ia kako wheloa i lava sitaimi a mese fo o mei Maria tau Paul le na tau vau Maria Vilford a mese fo Emma ia mata tau fo i mawhtanga lungo le tanto YouTube channel Herman Courts whaaftait mawhtamai a mese fo o siwa pātū Neri Sipili ragata i Leo Jaws Charles Chris Charles le mawhtamai runga proklame ia mese fo i lao miti soli ia matia whaletonu sara masina ya kopo moto umale mafuta mai le tanto YouTube channel o follow fatu asia tam fatalo fatu ira nei vanga o la fiafi so wa fia ko fa kai tatu Tasi Market te taimi o na to sila la ia ele tele o tatu fa pitoa me so me to lima mai Samoa lea ua mafai ona fa tawina i le tatu Tasi Market la ganta leo ni so tatu to fa tai fo ile Pacific for ma talo fa voucher ia me se fo o la to ai pepa tala o loa mo to no Samoa Langan tailo le Samoa Tourism Authority fa tele le lango sua ia ai me se fo i o moto Samoa service stations i vai tele ta totu malolonga a foi mai fa filoi ia le tanto malo le fionga ia Tuala Victor Vaauli lunga o le proclame sui o le Pacific Business Trust o i e mawai le tali o ele fia faisau pisingisi pe mawasinga kupe foi le mantua tatu e ia ina tangata mo fia faia la ko pisingisi so sko nga pisingisi a fe o sau vai saro ngai fa akau a fe o sau koko esi ngai fa akau a uma taba pisingisi a wala ne e mesia tatu fa tal no ngale e ma fa yona ofisiri ngi ai le fionga ya Tuala pe ma was so so ngau seling ya makai wa iris tanga ta wa levan via fa pisingisi ya ele ku kupu mai lungo la a ungi ngangi seling ya amantai a ola yeti oele taleni ma me alo fa le tua ya fa yese pisingisi pe ma tatu fa salo fa pisingisi ne Taro fala vasamo ka foi ngai mala o ko ngaru au lo manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so ta Tasi e te mau le Tasi Market tatu au felesia fa ko a otto me sa so mai le tule o tatu fai palang felesi na foi no me felesia ke mau le Tasi Market le gata lo tatu talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market au mau foi tanto mau keni so o situ ai nga sai se ba tu foi e ma foi fa yai fa ausi fa yai ku ka ese li liu bai le tu le te sira mai ai ang yang ese ma li ia o la sio ki lang yang Samoa aven yang mo te mi ro ai nga mau ma tanto popo e fa yai la pepe i nei le Tasi Market a fa pe foi ke anga ka e valu popo e ai foi le a pepe e maua foi e tātou fasimoli ngosi mai lava nei tina mata mai tai Samoa le wa fatawina i so o situ ai ngā lanu so o situ ai ngā manongi ese foi e le gata ilea faupo foi le tātou fanu Samoa le tamasasa o le ai ngā mo ngase ia ai me se foi fa i le no lotino fa pe foi tātou sama ngā pe o maua foi tātou lenga tau silsila mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga gata ilea o le kama le o ava ma le tuo taimi o le sama le ua whalumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mo le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le toa tele ia wao nei foi vai tau o matua pi i le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua i nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Oh wow, go God makes you just give me a second, eh? Hello, Auntie. Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm thổi lên mang lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Oh. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue. We have the barbecue, please. Tell off about you.
Thanks, Tala, for voucher. You know how much I love you? No? No. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Ia o te toi whaatalo whātou, ma toi whaafele atu le toi wha ibel tātou poru club e lewa ngala whiwhi mai maloronga masani. Ia whaatalo whase uso ia soalo dance tu wanga le mafuta mai loa hata. E mese whaila, o le fionga ia ainga petelo, milo, to tele. Whaatalo whaala u fionga tuala ia ele toi tau whailoina le unanga. Ia mese whaio le sunga po le fionga ele sa oli. O le ua mafuta ma le fionga ia tuala Victor Vaauli kosisir mai. Kasi ngai kuala pito i au le lei tuala malava o mafuta i ma o felo i ai o le nganga ma le ano fale ea o le fio mai o le fio ngale sa oli a tu foi pa yo le ka falangilangi ia be se foi o le fale valu ma fale sfulu ia ma le la ta yo me tu fitala ia te vanga ma vai fale ma upu ya sa buri anga se ia ma tala doa ma fa so i tu langa fo le unanga o lo o tautua ia tu nei o te roa ila lo le fa malu po le tautua mala unanga ale Pacific Business Trust. Fata lo fa mfafela ilo fionga el sa ilo fionga tua. Ya, pe ma yerka ni ma le nga o fa singa le va ka kiri ko e. Sa o so le o misia o eso. Ilo i. Ya fa ka lo fa ku fo ilo ko fa le malai. To fa shata, ya lo fa pe ona e tu le foi. Ya awa le tato por kalame o Tautai ya e. Fa ma lo fo ile. Tautai ya e mat fo lau fo e lau to fa oro e fa peona e tau tua fo e le tu o le vai o le tato ngā ruenga e fa talo fa tu fo i le fa fonga ta poa i ma le mai mo mai fo e pa i ma malu o le tato o tunu ia i tupu ia ma maunga i fia ia e mai se Samoa i le larolangi ia lo fa peona mo mai le sui fo fonga la au le le alo so le va tu fo i le swap ia ai mai se fo le nei por kalame o lo tau fa peona ona longo ma fa sala lau fo ia nisi fo i o ngā ruenga o lo fa peona ngā lue fo i nei o mātou tangata whatau waa ia mo tātou tangata Pacifica ia ai malori ngā lue fo i nei aso ia o le mea o le me fia le ia o le aso nei ia o le au te o ta wheloa ia le ala vete malosi Talavou? Mo ia le talavou anga ke malosi ia o le mea ngā ia le li ia whaftai le anga lei ai te rola tuala a vai lupe o e tanoa lau fionga le sa odi o kau nei roa le ora o hele wa nga e fio mangei o fenale pe nga ka fira i mua fa pe o e ri pe sau secret fo ile le tu langa le fa mo si foldinga ma le foldinga le titi e venga e ka u fa so le vanga ai ta te yo pe mon ku pe o ve business ko anga ko len ko anga ko len ma ai me ai paling ai ka fiora ya ma po anga va ai le fu malolo ia e siri la tuala Vaauli ale ele isuia pe ya fo ya lo tofa ya olo wa na mo fo dinga uli le ya la ka sui fa la ka ko fa ni o lo langa o le ngora tala ko taula matia le un popo ia e ke mi ngi ya ai uyo le fa talo fa ma to fa fera ya tu wai loa lau tautu ai taimi fo yo e ngalu e le South Seas ia o so fonga nei ia e tu oni si mele lei ono oni si fo mele lei ma tu langa fa pena ai se fa se kala
I le tūlanga o le au nanga wa e tautua I nei I to tonu o le business, Pacific Business Trust. What is Pacific Business Trust? O le a fo I se wha Samoanga, ma le ano whale o le la tautua, ma le la o nanga mo le malutele. Whaaftaia siata mo le whaafsili, ia, tu sai fo I ma le whaafsili fo e, mo le whaaputonga po le Pacific Business Trust. Wa whaisi na leva, wa ova ma le luas fultausanga, talu ona whaatu le whaaputonga lea, whaapito au ngafa lava le lato ngā ruenga. Mo tangata Pasifika, o loo au mau mono nofo i Aotearongi. Tu sa lava pe te afio pe mai alala I Christchurch, o nisi I tuo au kilangi. Ia, o le lato nganuenga ia o e pei lava o le whalemai. So e pei o ia o lo whaapea o na fisosoani pe au mai ai fo ia ni au wala e fisosoani mo tātou tangata Pasifika ia lo whaapea whai pisingisi. Pisingisi te tele, pisingisi la iti. Ia, po o sau pisingisi fo ilele o le te whainga ruenga futai. Ale ia lau pisingisi fo ilele e tau whaapetani o le side hustle. Yeah. E whaopopo I le tupe ia po le taba ainga fo le ainga. So e le aise pa pui fo ilele o pisingisi po ati na tātou tangata Pasifika. O lo o whaapea o na ngā rulu ia le Pacific Business Trust. O le lātou na ia core business ngā po le lātou ana watauna. E pe o lātou tū le wā o tangata Pasifika whai business. Ma le tātou malo o au te nei. Pe o se wha mamlamanga whai no whiena ia I le tūlanga o lo o ia le au nanga le tātou Pacific Business Trust lo ye te mine mai mo le sila fia fo mo le whaafonga mo tātou atunu o le tātou ofisa I nei au kilangi I Penrose ai wa ia o tātou tangata whaapeo o tātou business advisors ia lo ia le fionga ia se Yuli Verona Argin o lo I Wellingkonge ia ma le tamaita ia Tracy o lo I lo I Christchurch. So o vaenga na o lo whaapea o na tau mawhai ngā rurue I a kawa le lei tu e fia o le tātou o tunu ai mese lawa I lātou o lo whaapea o na I pisinisi I a po lātou fo o lo tau atia I a lātou pisinisi. Paro whaftaia tuala. O ai tā ua ia meka o pisingisi. Se taimi tātou o mai e whaamai o io po a pisingisi. Ai o la ofisili o te fia ofisili tu sao. O a fesoa ninga e mawhai o na maua mai e le au whai pisingisi, po o le pisingisi kauakia e, po o le pisingisi a maka, po o le pisingisi whiololo. O a tu ai ngā fesoasoangi e maua mai ante o tau e mawhai no fesoasoani ai le Pacific Business Hub. Trust. Whamon mole. Aftaia siata, o le tātou whaaputonga, ia pe ana whai atu fo se tala o sola. E le whaape focus I se pisingisi fo le ua mauaa, maua lei o na whaamautu I tūlanga I le whaangai oinga. Le ai, e a mata mai lava a whaape o lo whaia so whale o tiudu te tono o lo whata avale se tulo. Ia, mana ia. O lo whaape o na o tu iaia le fisosoani ma le o nanga. I wa e fesili lai vaenga I tu o atu ai ngā. O a fesoasoangi ngā. A wae mo ia. Ia e pe o le mangale o le fisili, tele ana fisili, ia to tele, ai meise lava pe no to, ia ele to e pofo, mala ele sila fia le tātou atunu, usa a fia tātou I lo longa ma fa, tele o tātou business, sa fa peona a fia ai, ia o lea la, ia o le tele o business sa fa peona a fia, ia o lea sa ia tātou funding sa le malo, lea sa tu ina mai, e fe so soani ai, ia mo pisinisi ia sa whapeona a fia. E meise lava I tātou vaenga I tono informal sector. Peo vaena la ngā pēna tā ua I la tō lai operate mai le whali. So o le tele lau fisosoani o lo whapeona ngā lue ana ia I le wharaputonga. I le ngata I tūtau setting. O le tūtau a onga. Winga I workshops I mea kau policies, I financial literacies, o le whaongaanga o isi services
po o applications ko kongu i le whaangaioinga o le pisinisi. Awai, o le pisinisi, ia, le whaapea na o se tasi se vaenga fo i le whaapea ngole oloa le whaatau. Wai, kele ia vaenga tau na tele ia part o le pisingisi e ka kaunga o nga operate uma. Inga ia mawhai e o nga successful le tangata whai pisingisi. Wai, mata mai a lava lau fonga fia customer service. Mali. O le marketing o le oloa. Ia po le au nanga fo i olo e whaatinoinga. O le tu i lau financials. Ia o le calculating o lau tax. Pe o oe na o se sole traders. O vaenga umana. Tua ona, mafu anga leina wha mafa ia le ngā luenga fisosoangi nga i tū ia. O ngā tō tele o i tātou o lo o maitau ina o lo o sole traders. Ia o la tau fo ia sa wha pe ona whai malanga mai Samoa au maunei o ngore kota. Ia mo i lava. Se systems. Se taula ona malama le. Ia o lisi la vaenga. Tō tele fo i o la tau ia na nata o ngai nunga le korisi. So e manga o mia lava le advanced learning le le atina enga o lo pisingisi. So o lea lai o nisi nao tele o vaenga o lo whaapea ona fisosoani ai le tātou whaaraputonga o le Pacific Business Trust pe ona i te minei. Malo whawtai lava. Tau e fwoi mai leo lau whaafisili le tūlanga wālanga lewa saunoa ma mese whaatai ta inga se siwhi whaisanga pisingisi o tiuru. O loa, o le pisingisi le tele na mafi matale ni ai fwoi tātou tupulanga Pacific kama Samoa. Le lei kere o kiuru le teu fofonga o uma tūlanga whapena. Whawhialanga a makasi ngā apalai o le mea. A whapela o lela usaungi nge whaisinga ukama i whaneinga. Ia, wal whanau kiuru hui whakekeng. What's the first thing ma le step mua e kaung mua whaia? So ta ia tuai whamuna bole. Mo i la tau o loo whaapeona whaafonga mai fo i nei tūla le whiawhia o loo whaapeona i eile to mai. O loo i eile anga wha. O loo po o loo i eifo le tārengi. E o ai mei o le vali ofu. Ia. Mua vau, manga ia. O awai landscaping. Teo whanua. Kiringi. Vai wapena. O lea e operate fo i le tūlanga fo i lele. O le mea se o so mea se i mola o vau lea. Ia o le mo ia o le fai le ava fatafata. Ai o lai e iai le taimi, e iai le tālengi o tangata lea. Mo vau. E mawhai o ngā vele le ngā luenga lea. Sanga profession. Pe se side hustle fo i le. Asko ngā i le whai luenga, ia. Open ne pisingisi mo vau. Ngā o maua si ngā whapopong. E tu saila maro whaafisili. O lo o i lau stepu mua. Peila o le e mua lava tātou whaile whaatatanonga ma i la tau fo i o lo o ngafa ma tātou business advisors. Ia awai o le melo le whai pisingisi. Ia e iai a la tau fo i le iai a le passion. They were born to be business people. We just need to give them the platform and give them more skills and knowledge. Launch ai le pisingisi a kakale. So, o le ala wai o le pea a whaafape o le whaafonga mai ia le malu o le tātua tunu. Ia o le vaenga mua e tau una tā pena iai. O le whaile o se business plan. Le whaile assessment. Po o ia wai e le whaapea fo ile le te nofo a nei e la tau mai se Tuala fia whai ala o pisingisi le o le sefi keke pua. Ia ai e matuala o nei fo iau telo. Ia e tele a ia vaenga o le tau i tatou health and safety. I tūlanga nei. So e kele a ia vaenga ai e le whaapea la o le avea ila ma se boundary fo ile. Ia e disadvantage ai. E le whakua o ia i me taun whai. O wai e pe o le mafuanga na o le taun whai e whaasoa to le manula tunu. O le wai ia tātou business advisor. O le lātou nā mata whaiui. O le whautua, tā pena, ia a mata o na sa ili vaenga e mau e fisosoani. Ina ia mawhai o ngā launch ia pisingisi. A launch i se tūlanga i tātou te mau tinoa.
o tele ni so ye to tonu ma ke kile a wa pe o me ta u ana e tau tatou so se fai pisingisi ka unga fai le research e ki kilo po le ale tu langa o lo ia ile market i sa o lo tam fai a fa pe o le o tiu ia o nei au te o la mo le fa le mo kiu fa le kiu a o le me tauna le ase o nanga e se atu what's unique about your business idea that you can get the attention and get the people to follow your product and the service you do. So tele na vaenga e ta mfai ona tatu tatara no ai ma watu foi le fautuanga e mafai ona fisosoani I kakokang Pacifica. Whaaftaia I lau whionga tuala ono le tātaimi. Mana ia le ta whaasou te lo foi olo I tō tele I la tau le mafuta mai. Ia, watu lewa noa nei sau noanga. Ai se mai le ta contact. Whawhiona whaafsoka ia ku lau whionga. O le mana ia foi, o le maua o le ieita mali I ma o tau Samoa. To lo foi o tau pa ia mo tau manu. Awa o te loa lava na pau le whaafita uli o lo whia ngai mana I o tātou tangata. Ia tatele tau fai atua walanga o ke malama le ia fo o kanga sau mai Samoa o matua. E iai le to mai. E iai le taleni ma mea alofa. Ai mo mia ngi kanga ka sa o fiso soangi iai. Ina ia tau lau o le sini malo lantou mo mitinga. Wa le me fo ile kele kai mingi. O le te le mo le kala fa longo solo. Ia nga uma e loa wakau mawhai waka ngofi ngai kanga whai le se fiso soangi le ingi training ni vaenga va pena ia uma e loa ua mama ioa ma mama I taloa ia ki ero va ia langa fo I oso fo whai la mea ile o se how can you get that help ma provide the informations na mo na I tatu tangata wha mo le laufio Tai siata e pe o le tūlanga tonu na o lo wha pe ono o iai to tonu le wha tonga ia e na o se tala tu sa o tu lava se pe o ule wa fai ma fo ma I tau si soifua pe fa penale le nga luenga o fa pe ono nga lue iai le ngata I le nga lue le mo tatou tangata Pacifica ai e provide pastoral care mo tatou tangata Samoa so e le fa pe la fa pito au nga fa se nga luenga la focus na la Samoa le ai o le ngaluenga o le tau mwha iai ina ia o tātou e pei lava o le la tātou o lima whaatasi atu lava mai a le teimina e tu vai tono mato o ofisa ma whai mai tuala so o la ka kefi manga o I lisi lima kausanga o le o ngofo kongo le ofisa lea o operator company so e whape nala le journey o le o tau mwha iai fo e mau te ngā lue ma le whalabutonga e mātou te ngā lue whaatasi atu lava le ngata e faile o onga ta pena le pisingisi ma launch le pisingisi ia ona tatou fai malanga fa wo kwala pe fa le kong pe le e ka ko ke oa pe kimu pe la me asia ka ki sa vali fa ka eleva vetia eleva kia eleva pe e fa le tonu lolo pisingisi onga fa ma murula ia pe fa pe se kwa au ka fa I se on sa I mai ngasi le ai sa ia futia fo ima fa fita uli sa ia fo isi fo nga luenga fa pena sa mato o le tau mo fai e o ma my learnings my isi fo po kalame fa pena ina ia mafai ona tatou nga lue fa atasi makiliva le po kalame mo tatou ta Pacifica sa o le sa nonga tu langa I le whaingata o ngale ngangana ia na o tau whaafonga mai ia o kanga ka Samoa le nga ola mawha ngau Samoa ia o popole ia o fa Samoa ma o sosoangi o ia fo I o tātou tangata tu valu o tātou tangata tonga mo tātou au tonga lo whaafonga mai there's Tongan people there there's we can provide help with Tuvalu Fijians as well, listeners and followers on the program. There's support for in terms of language barriers. Tulang fa pena. Tai. Malo fa tai. Ia, ole fionga na tuala. Amalita no mela a se fo yo vaenga ona ole ta te bi fo ilo fionga ia fa u mai se. Ta fa tan donga no. Tai siata o le wa se elapa ta po kalami. Ai ole po kalame ole afanga solo I masina fo. Ole Hatch Pacific program
o le training lea po wa onga ia mo tatou tangata o lo fa pe ona fa fonga mai a mata mai lava le tausanga o sfulu valu e o lava i se matua o lo o iai se pisingisi o lo o fimanga o e fa tino Ana ia. o lo o pe fo le te fa fonga mai o ngai e so aikia ia ai pe te mata muli fo ile i se ke le lo pe ke pe work le aikia pe le ai e le ai ma se aikia e leanga pe le o aikia o mai le pa o lava me o le tu ato e lo loto ma fa soa ma ia sa o tangata e tala no ia ina ia ma fai ona so le la e ta pena le tato po kalame le mo trainings e lua vaenga po kalame o po kalame mo o le foundation ia ta o lo foundations ia mo pe basics basics i le fatinonga le pisingisi matulanga fa pena o le po kalame lo lua o le startup so startup ia na foi tu sa o le tau le ngole o po kalame mata po a fa pia ai te tonu na wo failo pisingisi ai o lo struggle pe e lo o mana o mia fo ini so ani e pe fa e CTI o le po kalame le ya le mo to mo pa pe o nga te fa fonga mai tu sala pa fa pe o le fa tu na e sau le vaenga le o le pota a le we tau no mai au te ro nei ia ai lo tau su e se nga luenga ele mau fainga tana mau se nga luenga a o le ava no le e ma fainga e sau ele ise to ton o le tato training lea e ono vai aso e tasi va senga le aso e vai tu la nice tato po kalame e pe o le sosoangi tele le mo tato tanta e leo mai le kota a le tau sa ili nga pe o le pe te lunga lava le pengfiki fainga sau e ma fai lavanga e sign up i ka ko training sia online me uma fai le zoom e ke zoom mai lava i lo fale e te le tau malanga mai le tato officer e fai uma ia tato po kalame e lunga le online o le si vaenga le lei a siata o le mali whaafonga mai o tato o tunu o le tato training o lo o iai e mai lato o whaapeo na successful i lato business o lo o iai le kako community of entrepreneur e mawhai o nga provide le mentor ele ngata ya mātou o lo whaatinonga ngā nuenga a o lātou ia o lo tonu i tofi maurulunga le mālo o lo ia o lātou o lo o whaia pisingisi tāta Pasifika pe o pisingisi pe o na iei le Bluwave o isi services o le talo whaweta ma tonu ma whapena so o le lei o le awai i tonu le community lea ele ngata o le avatu o onga ma information but e mo le avanoa e avatu ai fautuanga i le tu mea kau practical reality of a business person awai mo ese le tu tau theory ese le faatino a faatino lo ia tau ia singa fa ta fo ile so ele le ala le o le ia tatu tatu fa pisisi e mo so swan o tatou po kalame na o ta pena e amata le so futasio apelila so le mo le avanoa o le taimi lua vai aso le tutoi e ta pena ai e amata la po kalame ya apelila o ya yungi so o le intake mo mua fa fonga mai la tunu aso futasio apelila ia intake longa lua la so lufu fa o me o le si o le intake mo mua le tatou foundation o le intake mo mua o le foundation o la so tasio apelila ma la so fa me intake mo mua le kako startup o la so fululu apelila ma la so lu fa me so o le ia vaenga ngai lu me fai ona fili ile malu le tunu ia e ma fai ona so ta mai ia ile numero o le olu tasi fitu fa tolu lua fa valu olu tasi fitu fa tolu lua fa valu ia fisili mo lo tangata nei ia e mafai ona tata no ia ma tale ni si fisili fo le e mana o mi so swani pe kau mo oi wa le ka ko foundation mo ila to o le ile aikia pe le shua kusalava pe ava pe malawa onga ni nai o whatever no mo whatever no ia so pe o vaenga na
O lea tau mawhai lava ina ia whaafai fie ia kako eligibility. Awane i si no one's left behind. Ia maua no tusa umatato. Pe ngā inveske. Pele ai. E maua lava loa vangoa i le kako pokala. So pe o whai fie nga. So sesi. Ia, malo whaptai tuala. Ia, ono le, mana ia le tafa soa, ono wa, mana tufo il teibi, mani so vai nga wha ua ua porukalami. Ia, mori wha malo mara ngang whafte tele, tu sai fo olo teibi, ma se fo lau tautua. Na watu ina antu le telefoni, ia, o se teibi fo ia watu lunga Ryan le website le Pacific Business Trust. E tau te tanga ia, ia, ai me se lava. E o le whafso teibi le numero le fionga le saoli. Ia, ia, mawufo ini eva doa e, au wai ai training. Se fuli o le ale me fuli ka ko iam ka ko pala ia ia tau mo e ia mori fa malo fa te jeli fo ilo taimi tati to tala no fo isi taimi lo fionga saoli am na tula tatu malolonga a foi mai tato me tato update e me se tau fa tau te fa so ia me tato to fa filo ini so ila to ia to ai to no tato proclame. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, me gana mo vine kwai. Among yo kulos fanga mo makulong talo fakal choy sa repay tilos fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Sorry. Nga me kasi nas fanga of sin pe po. Uso, fan yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kung kitso masi. Maro. Pe mo. Talo from Bacha. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i pēki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala au le numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pacifica Family Health Group, #1. My uncle today was craving supoisi, so of course we head over to Tasi Market and bought all the ingredients. Thank you to the cashier there, they were super helpful in helping us find it. In one pot, add esi and stir to boil. Add some saiko. This will help give it thickness. What I love about Tasi Market, all these ingredients are directly from our Samoan business owners and farmers, which means we're supporting our own country. What is a Samoan dish without coconut cream?
This was such an easy and delicious meal to make. It's also very good for your health. Thank you so much, Tasi Market. This was so yum. Now it's ready to eat, and I am happy. And so is my uncle. Shop at Tasi Market. Table le watile ua joe ono minuto channel le tula e ono le tautua fa wau alau Bluwave TV me se fo yo le por kala me le tauta ya ele diva nga le afia fi fa ta lo fa le fionga foto ti tu po ilia file mafuta mai siri Australia me fretua a mona e me se fo ila o le uso ya peka yo e tapusoa ma le to lua ma fa le mafuta mai mangere pe vela ia Vaauli tapusoa tupo matabua me se fo i tui pasi Maria Wilfred ia ole na wa talia tu le fionga ya Tuala mo o to fo ile fa fsiri mai fo i training za me so mata upu mala vai le vaenga le pe fo si vaenga le mafuta mai fo file mu sa buelu le mafuta mai nai pamstenof vala auli no mera le olu tasi fitu fa tolu fa valu olu tasi fitu fa tolu fa valu ia fesili le fionga ya Tuala Victor Vaauli e vaenga o malava e ono mo mi fo le nei so soni amu yo ko mana ia le nei au nanga ta ua tele mo le fa lau telenga ai me se fo o tatou le mafuta mai wa le pumongi lava waka kaunga ka fainka ko business ala moni ale na wa fia te usanga ma so o ka ko wo mai o avea tatou matangata fa tau customers fo ile nga o ka ko ngo tangata fa tau ba po consumers fo ile nga le wa fa tau mai o loa ai o te tau ona tatou wasiasi le tu ai nga fola lea ele fa pe o tatou sa e wa mafainga fainga o asoia sa le i maua tele wa antala noi me o pisingisi laso pi wa ka ko kala ngoi fale o loa i dairy le pe tele ile nga fo ile le fa mai sa ule ingi kia o sa fa ile dairy sa ule sainga sa fa take away sa mo la me sa mo sa fa sa ka le pe dairy ma take away ia le na ia ai o so sa mo fai look fa toi fo va ta lo fa tu to fa u pau John une pasi ia le mafuta mai e le divanga o le aviafi wala po mong ia nga e pe no ta sau mai sa mo e fa ta la sua le tala le ai langa e pe ka mo iri ia e iri ska ka so le ngo kai ro mai sa mo e le fa ta te lo e iri sui nga le tu o so fuanga ai le nga iri si te mi fo ile le ua makua majila tila lava ile mungala le mafu anga ya la ngaru le stanga ta le failanga e le faile lo wala ambatel tatu fa so le vanga ole fiafi e pe saule ingi kia failanga langa dairy po langa liquor store vo ya ai saule saule senga fa take away ai sa mo so faile le lo e te lor mafu anga fa tela utala le ole ale afia fo manu ile la ngan tasi leo tanto update tasi lo news update man tolu ka ko update ya fa talo fa ya Willy Danny pipa misi ya nga te leo tole lunga ole proclame fa kai valu ta vita fa tai ma fa bai be se fo yo misi la utalenga swa fo misi liula manga le mafuta bai fo i America livanga o le viafi ia e be se fo yo never but to mafutanga Andrew Asen fa tai mafuta bai Amelia fa mona but to mafutanga ia ga te Joseph Tausilia ia fa pe fo ila ia fia file mu ubrek ma mafutanga livanga le viafi talo lava menda mona le mafuta bai Vegas Vegas e ka unole ngole o Vegas ia e be tate pi fui le mangiki o ka kingo lo ka fialu ai taro fa suka ya Johnny Vicky tui pile mafuta ba le vanga la fia be so ta lila dau ha fa o fa tai sa mo e alo e kau koko le ta lila le o mo mi mele na va taro fa tu le fionga de matua ole ai nga sa mali to le fionga fa mo silisiona ma fa tu ya fala ia me se foi la ia ole ainga i Samoa le mafuta mai ia me se foi o to uma irata tamai tai fo mai pasi io irata pasi le mafuta mai foi South Seas fa talo fatu e le nei vanga ole me se foi bela swoka male to au mai mo ai nga fa kula ukala le
E tā ua I o lo sa ili manguia in me le o le whai sau pisingisi. O le vaso na nei, na whaasala ilu mo le whamasinonga se whai whea, lau le tā ua suafa. Tu lo fo e kalesi wala nga e isi me fa pe fa mai isi ya alanga wa yer fa yer nga kala news alanga le wo fa alau I lo mai ele e news fo ye le Herald ma news hub ma news sa de tele mainstream news ile nei wa tu la ye se fa fe au malo na fa le tua fa lo tu si malo na to olua te tu pe malo to olua iyo mai se tasio e kalesi nei o kilani wo fa sala ina ile tu langa o le fa maoni le fa ngo tax po la fonga tu langa foi la ia donations ma meus frua im tau langa wala tau claiminga tu langa o tupe fa penei fa soli tu la fono ka wala aku foka ko poka la mele alo lava foi se mea e ile me tau te fa so ala na fa na le ia il tatu fa so no le mau o le winga la na le na fa la utala o le asa tia ai fua kasi le update sa tia ai fua le male au nanga ma le vala awina o isi o tangata tātou wala tunu o vala awina sa o ele tua. Ai langa ia le skanga e mafua nga lu faile melea. Pa foi pa wale o le isi mani. Pa wale o le wala vave ma fai e tangata fai tonga fiti. Ona maua le tupi. Le winga la na la tala ele fa pe foi tulo foi e fa e tau ia I matulanga pe ano fa tu tele va tuala ingoa su e oe langa na o public mai lungo la tu suafa. Ai tele va tuala e o lungo programi. Ai fanga tonu lava ia la ufa soa le anga ile longo le longo mali fo when it comes to me fa pe nei fa le nga tau fo ina fai male poto ma fai male fai tete ele iso ma to tu langa fo ile le ma to wi o la fai proclame be fo la fa sala lau e fa pe fa mauti fa tonu ina ma le to fa ma le utanga ma tu langa fa pe na me se when we comes to things e tau te fa pe o me ale nga ia langa o la foi fa mai tala le tusi pa ia io to fa itete le nga yele kai mi ofu ma yele lu kor fur ma moi ele on kala ele on ya o kala kusi ke wa ika mai foi ya ele ai ele te mi e sa wa ile ofu le ma moi auto tonu fa si ve vela ma fe ayor mele mai ko kong le winga lana ia va mata tu le tu nga news le wa sia solo mai ele to tele ia ma kwa ku lai silia le selau wafi oka oh langi kupi le ta alo mai ai lan ko nga melana ia ai wa fai ia ma me foi le ngar se u le wa ia maula ma fai maula nga si ta to tru yes meu tax fraud ia gi nga le ia fu la fa ma vo ia nga fa o le tau ma tu le sitai o le bera foi le te tau fo yo na fai ia foi ma le poto le sitai mi tu langa va nga ia e mana tu fo e ile kai mi o lai ke nga ku mau ka mai pesto ala sila mai le IRD male malo e faisi ka mai la ikiki ke ro lau e kalesia o kupe ye ke claiming aku o ikiki kupe o e kalesia so fa kasi fo ngai ta sila na me ya mana to fo le sa ka ko ka alo ku le fai kikeli le au fai kikeli tu zo la wala na fa ingoa ia me o putu sao a ele fia longo inga ke faia pe ano fa tu ele sa tia fu le ma ave le fu ai mai se ila to wa vala u dia sa o ai le tu ile nga luenga le ngai longo fia fa fi au tu lo wa ia na vala u sa o le tu ile nga luenga a tu le pai si no nga luenga le tu e fai male fai tete fai male mata a fu isia le ngai le o ia nga le kalesia o le tu nga le kalesia wana o ilanto woni pu filifilia le bikala na le na fa tu la tatala when na fa no no fa tau tu ile article le na mai lunga le Herald ia u fa maungia wala to yo ina le winga la tala ele sisi me aro fanga ile ngo le wa e fa maungia wa e ave fa anana pe wa e claiminga fa le sao ia tu langa o tu pe ia ka ifia se fulu wafi ia ova ko mane kikia lo se la wafi taloro mane ia va nga fa pena e tau fu ona fai va male poto abo fo ile nau le ia e manu le upenga me ale tau ai fo i soi fu ngar fa yor me sa o e ur fa me mana ia wala nga ya nga tong fiti
ai le ia se me umi e o ngā konga whike le se me uwhataro whatu le whionga whono tipo le tō whae a tongi sia i oane ma le tausi ma le whanau le mafuta mai au se tālia ia ele nei vai ngā o le au uli au tō Tasi lan na update o le fo wala manu ia le daytime e pe la la no fai atu a fai ala nga e o so e fai se mea o ngā ngau isa kupi Tuala la kat ia le o fai atu programa a fa pe o lau motive ke alu e fai se mea o e fo ile te fa fonga mai le ke kau foli ma fa o so e kanga kai fa kusinga o ka mai loko le o fo tu atu ava pe o le te fa fonga mai ale fo fa poko o e lau vaenga fo ile le o le fie se fai fe au ma ka ko nga o le lau nga wa au mo fainga ingi lau ki kala ma toi te talo o ka kalo po sa o nga me la fai ai a fai e fai o le motive o le tupe o le kadia o le alu le training le fa ko nei tuala o ke alu fo le lotu fa ta sina ile nga le tua ai alu sa o fa pisingis fa se fale o kiulu pe fai se fale sui o a uma tulanga fa pena o le tali lena maua mai la i o nai so ni nga wala nga fai na maua mai so ni nga tau tupe stara fo ile le a matai lo pisinisi e nga vai la ia mai lo le a rusa o nai fo tonu ala ia le o le fui niu ile la palapa o le oso fo ile mea ile i vala awina fo ile tua ai oso ono o le mone oso ala ngolo bomoni ale tu fai atu ile kai me ke oso ai fai o nga ua fai atu lau vaenga po lau kurupu o kanga ka mua fo nganga fai kia e fa so o tama mua na le fia e tautua i kale si ala wika na la tala o tama mua nga le fia e ma fufu yo na le o le fia la tautua e le fia fai se furua e le fia fai kaulanga fa benala o le isi vaenga la walunga le o tupu mai tonu o New Zealand nei so o a ram rate ana le la le tai au po le au kalepe mata mai tifo ia le au so tu la fono e le ke mingo fa so mo mo ile mele i tamai ti la iti nei New Zealand o matua sa south afi le tu langa o le kalepe o pu lo le ngana e mane fo le va to pu fai ngofie na fa manino fa malama o sa sao fa afi o se tasi o va enga o fai e manto wa o nga le tau mo fai ngal pokala mele lupe foi va ese o lo manto fai pa anga i manisi o nanga pe le Grace Foundations ale fionga le atua David Tele masio na uso ya ula o ile no fuanga o le ia ila to fo ia le o le talia o la to ainga ai ka ku kam fanga o Samoa wale me faina to mana o mai ainga ona o tulanga i mea na fai io e penga i kokongo to ese fo i mai o le si vaenga o le poro kalame o lo manto faia o lo manto ngā lulu e mai youth court ma le youth court o ila le ia i kamasa sa o ia le au laiki le au sikoti le e maua mai camera fo i le halu le akore kuri kokongo ai folo mes kama i ka vale ngau i fo i ka lepe solo mea ave me o aulo o loa le au laiki le la ia i matangata i pokalama le mau te faia ai se fa tua la utala le ele o lo te tara no fa la tele but e proof vola utala no langa o le te involve por kalame nei o le to fa o la ina o soifuanga o le au laiki se fulu koru kausanga se fulu fa se fulu lua se fulu lima se fulu omo Samoa awala ne o tatou fa pe ai o au maoli no o le makua ke le yo tatou fa na Samoa le wo mo ni mau to ile mele o te fa fetai na itamali na itama tutua se ko ingo ko le foa yo mapa nga ya ko inga nge yo lo tau la mua i mele youth court ele tatou wa court le faine o le to fine ya ele noa ia o pai ona o nai tangata uma nei o lo tau mafai a lay advocate malato social workers nei o lo o tau mafai e fai le soifuanga o ngai kamakingi ia o le winga lau o fa so to nei ale vaveao o manga kili o pakuranga le shopping a pakuranga ngai se me o le lua le vaveao so o mai pingi i le luma tu i Flatbush i Ormiston Road te irirangi Ormiston Road
ka lepe au le au skonti la iki. O le winga la ufa soa le nei vaenga o le fiafi. Se matua ma ainga. Ele au ia le matapia le mana ia. Se le sila po o se le sila po atua le whanau. Fatu se le sila po atua le whanau le fiafi. Ai wha maka fo yo e le fiafi le fali. O isi taimi mātou te whaatala noa ina. I le lau tango e a maina i pein o whai atu. O le a o le au maia i ngō nai whanau no that's ele talia le na. Ai o te e au ngā o mea o te go through ai. O te tango lai o to maina i le sona. O te whaasoa whaalawa i te le tātou proklame. O nisi o reason e au mai e tamaiti. Le lau kango e whaasoa atu. O isi reason mafu anga walanga a matu whaatala noa nei tamaiti e whai proklame ia le e toe ave ia ilon identity. E kau mwhai fuile le toe kongeki ngai longa a inga malong whaasingo manga ma le taha uola ngā nanu. A ofisilia kui ka meki ia. O le ali le mea wala inga e haru ka le piringi vaveo. O le ale mea e haru se vai whakwasi furu luo kausanga. Tell me, o le ale se mafu anga, o le ale se mea kele o mauaile. Whamaile kala le ska maikiki. O ke whai so o ai o mākua e whakaure ka alonga le moa. Le lau kango, le lau whaso atu nei mea nei an John we whaatupu manatu mo oe. O ngā kalia ale ai. O ke polifo e whai alau oe whaatala lele nei ai. Whamai nei whanau. O le vanga o vinga i lau ka maa fie whaakausinga o PlayStation. Isi ka miki. Foile le ke ngofo le whale ma whai. E ke le alau kaimi. O ke halu whale o lau wonga ka miki a onga e laku ma ke halu ka whau ai. So I always ask my parents to buy this for me. I promise me if I come to this machine, blah. I umaenga. They always go spend the money. They always go play bingo. They always go play poker. They always go, yeah. So, elengi mako leila se me yamato. So I just want a PlayStation. Leila influence ai loa kalepe. E lela o fa jo tu fa pena ma tua. E mana tua fo ile mea o ile mentality e tātou Samoa. Pe kau ke fa pelea ka ko fa nga u ile le isi kaimi aile o mo. E ise kaimi o le kele yo for folanga e fai kamai. Ina ia sufi ilo lanto mo mianga kaimi nga inga ia calm down ai uma nga ile se me fai. Patu ka ko fa so fa matua lengo ka ko sa mo pe ka ko fie le mer nga ya sa ka sa fa nga vai a ko ngo fo le ku i o lo ile o lo ile lo kamiki ko fu o ko mar pese va niki a ko ke pole no to fa manan tu la va matu o fa na o me pueka ia o fa nga o me pueka o au kala o me faia e pu e uma ai a uma ngei la nga fai au folanga ai vai mele me pueka o le aso waka ka unga fa mo ila waka le nga vili aku ai uma nga vai mele me pueka nga ono waru e ka alo pe sau waka mai leua ia ma me fa pena ia o ngai vai nga le te so ni atu o ia fa pena pe nga o fai aku bo umala so gone those days saka ko ku marsasa a lo winga yo la utala nge ke wo ka ko ma fau ke ngi me ko kia maka ukia ma lo loko e ka pu e ka ko fanga a o ngai me la itina ngai misi o ka ringa ngai iska miki ngai always a fa ko se mako ki vi fa ko se maka mako ka mai ki ere ai they always watch their own movie o ro kale pe wa foi mangua le pe e mau mai le kali i le mele manga or pese vai le ngale manga or pese vai nga or fola ka mikiki when daddy gets pay ya wa kana come and buy that o maranga pay ma fau lisi excuse ko fai o malesi pay ma fau pa wala mele la ma fau ka mikiki okay you are telling lies yeah era wo tau fa soa tu fa pena fa le wa ku ngai manga ongo ngai ngisi or fanga ele o le fa matanana ai o le lape o le whainga o tātou mātua.
e ile la pele yai ai ro fo ia wa kele me fa le kale si o bomongia la ngai fo iso ka ko pe wa sefe uma mai le ko pe se ave fa me fa le lotu ia ala ile o fa mali ia nga uma elola o kele fa pe te fa tu o ne isantia fo ngale sa le loko e ko kule kai me afia ila o lava fa na e ke kuwa ia nga oi pa so na ni va ngol fifi ole ta o matua fa tu pulia ma kwa lu ai lu mai talo fa la ngai vai le tu la fo no le wingo le tala ele o ma faina ave fa le pui nga ia tamaiti la iti nei le tu la fo no ia nga mai la ia te le o ngai kanga kai wa ngai sa malia nga le o mai polo ngai ia ai kasi ala ukala ki sau e fai mai ma e kangi ru mo fam singo ia wo le lo po le hale me wo fa pe ai la kam va ia te la le ngo mai lo le maroi maka fa mai ia ngai ka mai ki e le ka ukala e ku ua kwa la o ngala ku ngofo ile kai ka ukala mai va ita to le tangi ai nei ale la usau ka mai ki ka ukala mai tanga ta ese mafua you have no time to talk to your kids ele o mo so kai mi yeah, de la fa so ku fa penga. You have no time to talk to your kids. Yeah, kusa wa makua e pisi fai olo full time la unga luenga uma mai la unga luenga full time e sau e ko full time lunga social media. Yeah, eva mai so e ori e punga TikTok uma mai TikTok e o so YouTube. Yeah. Wa e pisi so yang nga nga aka le TikTok wa aka e ke nga fa bo ke mi mian mako ma fkanga kinga ia ure ako wala au kamaki fa vela me nga daisa uma ma fkanga kinga fo i mai pe uma ma fkanga kama wa uma le fongo ma fkanga kama ai sa waru ingu ava bo fenga ingu ava e sa ile fale wa momo e ku fanga ia malam mai kai au vai le faingole wa over ka ko pisi solo take a time e ko kalango ma ka mai ki ma vai fale le ia o le basic nga o la ule na fo le u fale wa e kire ka ave fu e ka ave ngi special treatment le ala fo ile ala nga uma e nga wa avatu loi nga ruenga fa social worker ma avatu nga ruenga fa ale youth court ma avatu nga ruenga fa e pa wala le me ave kama saunga sia kilo mento ava kurola ifa mai ya wa saule e le ulu wa stress ya ave lole o le medication ava joile fala au ava tu uma e ya wa fale ko ngunga sia ka ko wambio ai ole la ititi o sita mai po uva tu fa fonga na tunu ai wa mafua na ave ma papala wala pe ki o ka ko ya la vanga fa so iyo ne vanga le fiafi tau tuanga mata tau mantua se akira fiafi po ko fa inga fe fala inga po to fa ni lo tu fiafi iyo vai po a ko fa na vai po anto le fa na u le tele o taimi lenga o le wo mo ma wantu ma fa ya tu lo fa tai tai lenga o lenga lu e le mo te funga lu e me se tasi lo vaenga o fa lo tele le o nanga lupe foi va ese o le to e fiso so ani le to e tau tapu e ma so ani por kala me al fa na une ar kalinga la e mai le se ma ko kai me ma fu kai ma tu le se ma ko kai me it seems like they can't do anything more for us a apa lo ile la lo langi a apa lo ile tamale ala misi lo ile kama kiki o yo le tamale fale ala watalia lo na loto o le tamale awala street kids rather than home kids mafuanga ia ngala wo ko fangu yo o tafa ava bela ole na wa e kau vidi solo wo fai o me fa so sa vai fi au le va ko ro kama se ia wai e vili ya nana e va ku kama kiki nga fai ma avenga ma fa nana ma papa e vidi solo le au special advisor se so songi advice le wata tato por kala me fai ngo fi ia spend time with them fai ma fa kau ma fa fi me nga manga o kamiki
wa afa pe ele mawalanga ele mawar kusi ngai fia fai ka wai le mawar me ngai fia ka fa wai longa fa le malanga por ku ia le mo fa langa wo e tasi ar me fia fia ia o le alu e kila mai se me inga ia mawai ia lena taurunga le tātou wa fa so le vanga le fia pola panga va ngai lu tātou fa so ai io momoa a e fia fai pisingisi fa so ka il no mera tuala o lu tasi fitu fa tolu fa mal fitu o lu tasi fitu fa tolu fa val afa peke fia mana e fai business sa o fai mo wal tupe ma tula fa pena so os ko nga business kilingi mo avao wa malava me fa pena ma uf so soninga ya vilil numero 9 tuala ya e me se fo ila fa tatou matua tautua ngana e tatou walo ma fa nau awa tatou te vave tiai awa tatou te vave fa leano ma awa tatou te vave fa toto yo tatou faiva awa leanga o fanga o kofi mai le tu awa ke vave musue kausima iyo ma e tau mafai ave le tula fono e ngangau mai le tula fono le amio leanga te tau na mo la te tono le ainga ia fa mangalo se le manga o le tau tomali la fonga va jele tatou bol club na nevanga o le afiafi o le ngalo le tatou Tautai e mai Samoa le so taiao fa Tautai le to fava ai na forsa tau lunga le tau tua mai on te ronei fa mangalo se le manga o le tau tomali me se foi fa tai lo mai monga mai la vela song fosi pa ia la so tofi ma to fo o so for la va ia se el tatou Tautai e fa Tautai me Samoa tatou ofisa ia alo fatela tu mo auto fa pe fo le afia lo swafa ia ono le to telo tatou ia fa ia so fo ile to fa mangalo i sitala pe fa pe fo i wole sa o fa le ngo lo swafa matulanga ia ia lo fa nga fa manu yanga au le tele tua le vanga la fiafi soifua mai mruia taro fa la vasamo ka fo i mala o ko ngaru au lo manga re ko i afa pe tau sa ili se lu au wa fo ia to na yo la sama so ta itasi e te maua le Tasi Market tātoru au felesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālang. Felesi na wafo, ngā me felesia ke maua i le Tasi Market. Le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pi ngiki fo i lele le pink taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tātoru au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E mawhaionga whai ei wha ausi, whai ei kuka ese ese. Liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese, maali ia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te minei ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapea foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasi moli ngosi mai lava nei tina mata mai tai Samoa. Le wa whaatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata ilea, whaupo foi le tātou whanu Samoa. Le tamasasa o le au nga mo ngase ia ai me se for fa i le no lotino fa pe fo tatu sa manga pe au lo mo fo tatu lenga to silsila mai o le tatu wa Samoan turmeric o tatu lenga tai le o le kama le o ava ma tuo tai mo sama le o falu bia le tatu ava o mai la ia le vaenga mo le fa na ulaiti ma o le tatu va yo fulu ma o le tatu vai lafa o yo kama le su ele to tele ia wa o le foi vai tau o matua pi le mange sorkingo o ma tanto mangesia mo le fanau ia e mai se foi o le tanto vai tale ia o le vai fiva so si tu ai nga vai mo le fanau e te maua nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le fai o loa e te maua o mai o loa o nei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Fasina ba e fia fia ile mano du ma ke wa e lai le ni fa lai